TV. Kadhisha mwonya mutegeri wa Weru TV mbetikie ni withiritwe wina muthenya omwega inkugwate ogeni mithani yetu ya Nteto Thaa Imwe ni mbitagwa Christine wa NJERU na monanirie wetu mathithio tukwa monde ni Maureen Kirimi ndi mbere bururu ino ni muci ya Nteto itukubanganiritie. Akarima Kirimene na machikene kaunti ni ya Meru kumiria kwithondekera njira indhukango marienda thirikari ya kaunti thungire. Tukaraithiria ndiunga ya Kalonzo Musyoka kaunti ni ya Meru ntuko ya kairi. Nkucanio ciano ukanenkerwa tigiti ya kurira giti kia urais ni Raila Odinga mwaka wa 2027 kiri ngwataniro ya Azimio. Gavana Njoki kunenkanira mashini cia kumbithia maurutani skuruni ya Robert ni kenda gukiria mathomo. Tukemberia Karima Karimene Buthogochi Central nimeumiriti kuinjira barabara ya kuma Kirimene kuthii skuru ya Kibari Primary ni barabara area makuga MC wa Douglas Mutea na Gavana Kawira Mwangaza ni mamitesha niritie mariuga kuthukanga kwayo ni gutumite muntu mao ntuko kubaragana banene na nikyo gitume umiriti kugiria kumithondeka nikenda ona ciana cia Kibari Primary ciona gwa kugenda Teto inocio nikanite ona ntereshia machikene akari bameumerete kwenjira njira ya kithinwa kuthii machikene ni kuthukanga matikumba kumira imera ciao kana maciara mao kumugundani na kobira thokoni na kinyagia mariuga sukuru ne thina kuthii kana ntubwa barabara ino ni bariere umakori ya Gavana Kawira Mwangaza kwithirwa agitonyera na kumaruta ukomboni uyu mutugikare atuambiririe na riboti ino. Murimo juanjira kuthukanga ni juete mpanga mono kiri matura mengi ja kaunti ya Meru. Bubu meni na mbureda iriga kura. Naja ni Karimene wandini ya Buthogochi Central. Arambe umbithi betura reba shumirite guchenjira njira ya kuma Karimene gwita skuru ya primary ya Kibari barebo bongwa. Bakiuga ni bateja nirwe ni utongeria burabure kuthaiji. Bo MC wao Douglas Mutea na kinya thirikari ya Gavana Kawira Mwangaza gitumikira bakuwa kumane na gutejanirwa njira ici ni thirite kiampanga mono na etigwitirika tugere tuciumirie tuingwa twithithirie njira ici na tuitunogete mono gwetera tuthithirwa ni anene bare twathurire mwanka thai utethi tuonete kibo njira itigwitirika njira nezi nyamuntu akeja bikibiki atikuruka maguru jongo ithina roji romire kajire na gaka kwe ange kirinya kire au nya twana twitite skuru atubaka matatu abunya ndeje ndera kwina njira no ikwagira mukenda bomba gwita skuru abana tumeta tware moingo geci anjire na cia kwa kuthokia na nguge biashara cia kunyoti omba gwitira aja uju Wala na muri kuboka iteje no yochwera bikibiki etitithia so antu ja baba gwitithirie na ndiro mbara okirithirikari ya Meru ni kubategera na ritho rya mwanya kenda bako mokombone bubwanjira mono aritwa na arimo baskuru ya Kibari batie kwanga ikaira jirene iji ya njira je mono no arito bathumaira banaja
kwena mapa pa kibali primary na nyari muno yari mabatiga ngari janaja no ndo guthigithega kumaja ona ndi tugererwa muno ra kombika inya no twarito na ribo ba kombo kinya na kibali primary school yatwa tenjere inya gerereo school ebo kaitinde no ngatuthiuruke tuthiuruke na ndere engi no to inya bikibiki yongo nya mtongo yake na mira na magoro yake agituka ithina ria bothuguci centro akiri na thina ya njira ajana kuni wandini abogeta west nturene akithinwa kiri barabara ya gwita machikene kinyagwa kariba bageshumiria kwithondekera njira eu ira bakuga nithirete ri ugwatikire bona ithukangi muno bethira bakigwatwo mbaru ni bamwe berekeria bamajani betura riu kwenda bakamithondeka iria muno iro twitana na marigo na into bya munda tampempe na ikwacie tutumba gutumira njire nuntu jireto ithukite tari kuraurite ondi na ngare ko na inka mata iria na into bya munda ngare ko ndaragirira na are kaso antu bankamatira mirigo bambuniria aja kwithira njire twitibui pati twithirete twina challenge ya barabara yaje kuma turathurana guti mutongeria tuona watwigerwa kia watuthithiria njira yeje na njira yaje amanyikire gora kunda twitaira twina njira thuki sana nontu ara njira kurukirite kwina igana choro riri ona iga riu inya rikaringwa kana rikathithwa atari tigagwa rigaitie guru tu support ni director wetu wa majani aya tawe mawira mathio aya na gwara na mbabu ibora barombire tuthithiria feeding program ya twatindira na arua na boero mbara ukiringa bana mwangaza tuko murombeja na tractor tuthithiria aja kithenu ikyo kirero gietu na kinyanjira cietu ite karibu aganonto na aja twina aritu aba machikene secondary na njira yetegitekaga aritu iturare abo bakongana ndene skuru yetu machikene lakini bathametio bondi kwethera itonga bire bikweja biretete ana na aja bona ngari cia ikathirira na aja kwa inya skuru yetu ni kwaga aritu agukurukira barabara ira twina chite karibu ega MTF die kenjajira kethira kure ange bui kwambiria tukiuragia kiriri eje na tumuritie na gitio na mbiria aja igarere thire kiripotra Nteto cia Weru ria kwarietwa ni mutungi kare. Thirikari ya kaunti ya Thaa ni gwatanirite na rwangi rwa mathomo ma urigitani skuruni ya Robert ni kenda gutigira arutwo maria mariku ni makuthomithua na utaramu wa nkathi cia iguru ni kenda kumaombithia kobesha na utungata wa kiwango kia iguru cibitari ni cia kaunti ino akiaria inde ya kumanenkera mashini cia kumbithia mauritani ma mwanya gavana Muthomi Njuki na ugite thirikari ya wega tetheriria skuru ino kubingia mauntu maria monde makwendeka kenda itikabingwe. Samuel Gaishima gatumenyithie inunkuruki. Kiri muchemanio gatigatika thirikari ya kaunti ya Thaa etongeretwe i gavana Muthomi Njuki na utongoria bwa college ya Robert atongoria baba ibaithurite ati bakaigwa bari na ngwataniro ya uruti wira ara thirikari igatethia college ino kwirugamia kenda nio college inora aruti wira bakinyaniru barabagatumika kiri cibitari cha kaunti ino na ntere chinge cha nthiguru. It is our interest to make sure that right from here the qualities are achieved so that we don't suffer the consequences of lack of quality when we come to our facilities, because you'll be handling real human beings, not models anymore that you're handling here. So it is our interest to make sure that when you come to our institution also, you have the highest standards possible. Therefore, our patients don't suffer, even as you also enjoy the experience. That is why we must make sure that we assist you as if we are assisting our own. Njuki ariuga thirikari yake igachainanira mbitiganirio na college ino kenda barikithia ngwataniro no ya uruti wira. For that MOU, we have already agreed with the principal. By Monday next week, it will be ready and it will be signed right here in this college by our CEC for health and your CEO and the principal health medical services. Adede itagaria da mbere kurutaniria wira thirikari ya Njuki ni pete college ino into bia gutumika kurutana arigiti barabatethagiria ekuru kwegwana. The biggest in number, because we want to make sure that even when they are sharing, none of them should be more than 10 in one when they're using one of the models. When we give you 8 models today,
means in a class of 45, you can only have a ratio of 5 to 1 model. That means it makes it very easy for you and just concentrating on one model when you are 50 or 25 of you. It makes it easier for you to teach them. Therefore, we'll have very many midwives from here. Nkuruki ariuga agapa basari aritoba college no baraba inyirikite ibichi. Na students ambaye nimeambiwa malemewa sana na fees, the ones who are very desperate, nimeambia mchungaji, nimempatia chief of staff waangalie wale tunaweza saidia kidogo. Sio yote. We do not have scholarships, but we have bursary. Tunafurahia sana kwa sababu county ya Thaa imetembea pamoja na hii chuo na tunaendelea vizuri. Watoto wetu ni wengi, tuko na wote wale ambao wanasomea nursing ni wanafunzi 98, na kwa hivyo ni chuo ambacho kikipata uongozi mzuri kitatoa wanafunzi ambao watatumika katika kaunti hii na kaunti zingine, hata nchi zote za nje zitatumia au ambao watatrainiwa huku pia. Nkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge ya Chukaigamba Ng'ombe, Mbita wa Samuel Gaishima. Mubunge wa Bori Mugambiri Ndikiri na uretia karima merogwetia mibango ya uthii na mbere ire yumba kugarura motoro mao kuma thirikari ya county. Augite kunenkirwa mirengeti na mandibuti tio maendeleo akiuga gabwe atikira indiria kuona mbeca cia mwingi ikithukangwa na mukari wa mero atikugwinika bu kubaterera Ndikiri aritie india kunenkanira basari icugoni kia Bori East. Kevin Kemathi ena inu. Ubungi wa Bori Ndikiri Mugambi no wathiete na mbere buru kumeneria mirandi yoke buru maturai no kulukira ngavana wa Meru Faith Kawira Mwangaza kulukia mirandi yatumikire mwingi rungu rwa thirikari oweje ya county tubaruiri na bararira oni retwari Ndikiri kuringira muntu rundu wa matress kuringira mpeno ndo wa mandu kuringira muntu ndo wa murengeti hiyo sitafanya ndo na matress ya ndo na nyumera lakini na barabara tuletera ndio garinga nyumera muntu oranga support oni muntu orokande tra maende support Ruto ndo na ndimbi ndo biranda terete na terete chestima arambere oni mbele cyako kimakire bilioni erende na milioni 300 Kuluki Mugambi wito ya mubunge wa Bori atitekire buruko na mirandi yete netumye kinyela ntubawe ontuku ondira mwingi baino batu wa mirandi yeto minturene oizio kulukira thirikari oiu botero ka market ya kunengara ngombe mwe bere botero ka kunengara mandi butu bweta au iticheni barabara bokora loi barabara kumanjorota manga kinoria sindio ile gotorori sindio mwambie antwageta kumweka nyumera hiyo vitu yake ambe aige barabara iliko eji barabara motoro ndikuma njoro iboro mwankai na mimi mairisaba atengeneze ndokora loi barabara chonde chiaje ikitaje atengeneze mbele motoro gera kunengora chiringi 10 buga antu bebte mwambie kuina tibi Buku aloi, barabara ya diologera ya bibi. Chukuru ile tada, ni kazi yake. Na oni ntero ngama oni atubafu baru itu lorela. Sibitale dia, tiringira roe mtu. Siwezi. Wewe muringira na mtu wa mwibu etawana ale. Koito tabatabana. MC Waru Felix Kirenji wantu tugekira into byo budget ine na tubita mariekwa tugwirwa rera pore mare school CD class kitumba kuiwa kaire kuja kuretora mandibuti na mirengeti onto kuretora class tugora ndo beto sasa sawa no ndo nauro mheshimiwa Ndikiri mbasara atureterete aje naibwa kana ndo mheshimiwa Ndikiri mero konta kurukiri mbasa chia mbasari December ana baingita skuru kenda bona basare daiji lakini monkera daiji itiromba kuja indi turakarete tugoja MCS non to waziri ari oro nenkeri ngugeu akeje kutombe basare ngiteja next week batu tukamwenga etaka chwangu gengi
Sasa sawa nonto mheshimiwa rindigira tuletera mbechi na mbechi tiguja cha kwa kabongera na mwana wonde ojuriti ambassador county tukamwachiri ngijire gwitia sasa sawa nonto bechire chiro tuenda chizo che milioni 5 lakini tutatu aretera milioni 3 anto betu na ndena atwe tugire tutekira no monga tonga na bechire chume kenda chumbo butete Ayao Mugambi aritekere ndiunga ciawe kiri macukuru mwanya Boris kiri wajibwa kigina kia ambasari yana barabati na kainya Bruna rainyilite bokiri aciari muno bukonie kana hakaiji. Na nyinyi vijana zikizeni NJERU itetanawa na hivyo madaktari NJERU itetanawa ima injinia mwanamume ametairiwa wapi? Kishwa ndio anaotaneni na hala kana anaotaneni na hala mwanamume ni wapi? Ni Kishwa. Na vijana niwaambie na wale wasema kwamba na vijana muthikire nyakore gociarire akuije mutundu mwanga maguru hata hiyo kiti yako anajua anajua na mwana kwa hata usiarire wewe na nguo kwa hiyo wewe utawitana nayo usisalimie madha yako usisalimie rate madha yako ni mgonjwa ati nini sikuro utairiwa ukatoka wajone nkora mote utola kudiro katandoka barabara Weru TV kumaburi mbita wa Kelvin Kimathi. Thirikari ya Kenya ni igwatite uteithio wa dola milioni 450 kuma kiri World Bank mbeca iria ikuregero kuringa njiki urimi nthini. Akira minister wa urimi Mithikari Nturi augite Monkatha ino kwina mibango irikitie kwambiririrwa rungu rwa uteithio uyo akiuga kwina mirandi ingi iria iri njirani. Augite uteithio uyu ugatethereria kuthiria yura nthini ino ya Kenya. Boniface Mongera na ripoti ino. Na thirikari cia kaunti na ndici tite kuguneka bunene muno kumana uteithirwo kimanja kia mbeca kia milioni 450 kuma kiri banki ya Kimanthi Guru. Mbeca ici iri kurikana ikethiro ciikurukira kiri ministry ya urimi kuria ikethiro ciitethire mirandi mwanya ya urimi kuringana obatu bura kaunti onde ikethiro inabu agikujira kurekirwo kwa mbeca ici ministry mejanthirwo ne Kenya Mithikari Nturi na ugite ikethiro ciitethire nya gukiria urimi bunene muno cure thirikari Kenya Kwanza ebanganitie is that one bank has put in $450 million that have really supported the agricultural sector in this country, in the country. The first two projects have been completely implemented, which is the NARIG projects and the KSAP project, meaning there has been 100% absorption from our end. Kenge na ntuma kumakirimisa Mithikari Nturi no thirikari cia kaunti bethiro bemenyera batikenyangia mbeca ici no ntubathie bobwega kuna mbeca ingi nyingi cira barabarene. As we move forward, the other projects where the bank has also committed another $450 million to support other projects that go towards in meeting our food and nutritional security requirements of this country. And our next phase now is now to get to the involvement of beyond 5 million farmers through these projects. And we appreciate that now Kenya having a farmers data of around 6.4 million, then it will be very easy for us to organize ourselves and properly use the data that we have, so that the greater objective that we have as a ministry, with the support of the World Bank, with the county, with the Council of Governors, then we are able to really achieve what our objectives and our plans for. And I agree that there's a lot of transformation, and we are looking forward to even more collaboration. And I just want to ask other ministries to collaborate with the counties the way the Ministry of Agriculture has done, because like you said, there are no national government citizens and county government citizens. Just we all belong to Kenya, and Kenya, every part of Kenya is a county. 80% of our funding in agriculture is coming from the World Bank, and that is not a very sustainable model. Minister Mithikari Nturi akwareja kirikiko komano kiragio ukario kima vida bane barongiro remi kire thirikari cia kaunti ajanthi gurune
We are saying because we want to build the capacity of our farmers to do the right thing in this agriculture sector. We cannot only leave that to the county governments alone. So from the side of national government, we are going to employ 1,450 agricultural extension officers, so that at least we have one agricultural extension officer in every ward in this country. Report ya NJERU TV kumaja kinyenengine kimshusha Nairobi mbita Boniface Mungera. Hato ukikanyaga kunogo kabanini utikathie nako. Mabade, we mama mabade, mabade. Ukipata baridi, nunua mabade. Mama mabade. Ukitaka usingizi, nunua mabade. Mabade raino, ni raino, ni raino. We mama mabade raino, ni raino, ni raino mama. Ukitaka kununua mabati, chukua Raino Mabati kutoka Raino Mabati Factory. Wanakupa exact measurement ndio usave pesa. Ama namuna gani? Awe. Mabati ya sasa ni ya Raino. Mabati ya sasa ni ya Raino. Chukua mabati mama ya Raino. Mabati ya kudumu ni ya Raino pekee. Sako irina nkuma enjaga kiri aritani aritingo gibonza bathirikari na kinyakambunira turi na MOU nabo egutigira bakugarura uturo bwaku gukurukira super mapato loan kuma enjaga ni ati utetwa garanta utetwa shares na no uri runuru na miaka 8 na interest ya 1% reducing balance kuona utungata bwa super mapato loan kana bunge turiongera branch yetu irere akwe nagwe kana waranire natu gukurukira namba yetu ya thimu 0711038000 kana info@yetusako.co.ke kana www.yetusako.co.ke. Yetu Sako, your success, our pride. This February, tunakupenda daily on Star Times, where you make me the happiest man on earth. We're serving you hot drama and steamy romance from the best telenovela makers. Captivating Thai dramas My Forever Sunshine and My Name is Rhea. Intriguing Indian dramas Divya Drishti and My New Mother-in-Law. Passionate Filipino dramas A Family Affair and Crocodile Whisperer. Catch up on your local dose of drama on Pink Ladies. Will you marry me? Please marry me. Success. Yes! Yes! And the unmissable dating reality show Hello Mr. Right. Me of course napenda kijana. I like you, bro. Renew your subscription today. Star Times. Enjoy digital life. Chacha! Wai, tu. Wewe shosh pale. Hatukudhani utashtuka hivyo. Tuliza roho na Joy Max Mwevoko. Wow. Nikiona Joy Max Mwevoko, ninatulia katuli, ina shida akisiagi. Na bei shosh. Bei ni ya shosh. Bei ni ya shosh. Joy Max Mwevoko kutoka Joy Millers Limited. Unga uliokamilika, bei inayokujali, furaha ya nyumbani, wema uliokamilika. Joy Max Mwevoko. Tufurahie pamoja. Panda tukupandishe.
Jivinjishe on your entertainment this new year on GoTV bila kulipia extra. Kama uko on GoTV Lite, lipia GoTV Value. Utapata kufurahia GoTV Plus. Tayari on GoTV Value, then lipia GoTV Plus uenjoy GoTV Max. Kama wewe ni wa GoTV Plus, lipia GoTV Max ujinice na shows noma kabisa on GoTV Super. Furahia the best sports, international shows na local shows on a like free. Download GoTV Stream. GoTV. Love it. Haringi kugwate ogeni tukithina mbere mutongoria wa kiama kia Wiper Kalonzo Musyoka uria wari governor wa mbere kaunti ya Meru Peter Gatira Umunya Eugene Wamalwa na atongoria mangi nkabuma murengo wa Azimio ni makinyiti tauni mwanya kwaraniria na Ameru makiaria marimo wa makutano na gakoromone ni mamenerete thirikari ya Kenya Kwanza nuntu wa gwitia kwa ngarama ya uturu. Muthuri Murioki atumenyithie Narua ne kuringa ntiko inyiri nyume Kalonzo Musyoka Eugene Wamalwa na Peter Munya bathiurungite ntere mwanya ndene kaunti Meru bakinyite muthenya Narua thokoni ya Koromone nikenda kuthabakerania na Karibaba. Hebu nione mikono mnaosema tutembee pamoja na Munya na Kalonzo na Wamalwa. Untu wa mbere burabitho bakiarire muno ni manthugie ngarame uturo ire bakuganitite muno. Semeni hari tumekataa hari Waluya nasema tawe. Sema tawe. Wakamba nasema naitwa Elea. Sema naitwa Elea. Sema hari. Sasa sisi siku ya leo tumekuja tu kuwauliza watu wa Meru. Hapa Meru mko sawa ama mnaumia kama Wakenya wengine? Mnaumia? Sisi tulielezwa ya kwamba kuna jamaa alisema yeye ni hustler. Akasema yeye alikuwa anauza mayai na kuku kama nyinyi. Akasema mkimshika mkono atakuja ainue mama mboga, ainue boda boda. Alisema hakusema? Baada ya mwaka mmoja, huu ni mwaka wa pili, amefanya vile alisema? Si ni kama alisema uongo jamani? Gharama ya maisha inaendelea kuwa juu. Si ndio? Hata mambo yale President Kibaki alikuwa amefanya akatengeneza vizuri mambo ya masomo. Kila mtu wa kawaida akaweza kusomesha mtoto. Sasa inakuwa ngumu kutomesha mtoto siku hizi. Kwa sababu tunaendelea kuongezewa mizigo juu ya mizigo ingine. Fees ya shule imeenda juu. Fees ya university imeenda juu. Bidhaa ya kununua kwa duka imeenda juu. Kila kitu ni juu. Ngurukiba gwite kwa muthenya wa ruju kagite karabunge baba chokete baketha bakibera betha bakiregana miswandera yonde ikonekana ikinyiria Kenya. Muombe bunge letu la Kenya. Wanarudi kesho bungeni. Agenda yao ya kwanza ikuwe ni kuteremusha gharama ya maisha. Hiyo mnaunga mkono? Kwa hivyo hao watu kwa sababu wasikii wakaleta leto Finance Act. Tumeambia wajumbe wetu wa Azimio wakatalie kata mambo ya kuongeza wananchi ushuru kwa sababu maisha yamekuwa makali zaidi. Je, mnakubaliana na mawazo hayo? Wangapi anasema wabunge wakapinga mambo ya kuongeza gharama ya maisha? Kalonzo Musyoka kiuga muroto jwao ni gutigiri boko tutera tikunge thirikari ne baraba kuiba kuinyerwa. Kwa hivyo kwanza tumeanzisha mfumo wa kuokoa public officers wa Kenya ambao wako na payslip. Hata wewe mheshimiwa wa County Assembly MCA unakatwa kwa nguvu ati ukatengeneze nyumba. Na huku tunajua kuna wale wataalamu wekezaji ambao they can do affordable housing kwa bei ambao wananchi anaweza kununua. Hii mtu anastaafu mwezi ujao na unamtoa kodi kusema aende akajenge nyumba. Hiyo ni udanganyifu wa hali ya juu. Wangapi wanasema tumekataa mambo ya kuongeza ushuru na hiyo? Napo muthia ni gutigira IBC kuundo bwega nikenda ithurano rĩa 2027 gutikethwa kwina mbara. Pili, tunataka IEBC iwe reconstituted, iwe IEBC ya Wakenya wote. Ile sisi wote tunaamini na tutasimama nao 2027 tukitafuta urais ili bwana Zakayo aende nyumbani. Muthuri Murioki, Weru TV, Mutino Jokangangi.
Ntuko nini nyuma ya mutongoria wa Azimio Raila Odinga kugawe atina thina kweberera Kalonzo Musyoka abururukia bendera ya Azimio kiri mwaka wa 2027 riu ntuko ya umunthe ya kiama ma ODM nimumeretie gutariria kurega kwiganirwa kwao matongoretwe ni Obura Odinga maugite guti mutongorio batiri kwithirwa agitanga Raila kana kumubinyeria kugweta no akanenkera tigiti ya kuruwira orais maugite urio kwenda tigiti ya Azimio abatiri gushuka kibaroni gushogwa timbaro kere akiama na nkinyagia aringikura nimashokete maromba Rais Ruto kwenda miangarama ya uturo makibuga netwikite thina Anthony Kadenya enainu Ntuku imutu nyime mutongero wa ngwatanire Azimio Raila Odinga kugweta tatina thina noeko kugwata mbaru mutongero wa kiama kia Wiper Kalonzo Musyoka kienda mbao kamata bendera ya ngwataniro eno kithiranoni kia mwaka wa 2027. Mimi sijasema Kalonzo hawezi kuwa candidate. Mimi nimesema tumetoka mbali na Kalonzo. Kalonzo ameniunga mkono. Na mimi vile naweza kuunga yeye mkono. Liwa tongeria nkurani bake makia ODM bakela muthenyomde bale mathikoni county ya Omabe batongeretwe ni senator county ya Siaya Oburu Odinga ni balite tongere bangi kiringwataniro eno ilo bala bake makia Wiper na bia mabinge gutika kwinyire mutongero wa ngwatanire ni Azimio Raila Odinga kubanenkira bendera ya ngwataniro eno endekera babatire kuthithia ni kuthi na kwalanire na ringi kura kenda babathikeria. So when you talk of contestations for the leadership of this country, others, people who are with us in leadership, particularly in our own coalition, you should not pressurize Raila to tell you that you are the one who is going to take over. No, just talk to people. Come even here. If you force Raila to tell our people that they should elect you or they should nominate you to be their presidential candidate, without talking to them, without convincing them, they will not vote for you. That it is completely out of order for leaders within our coalition to continually blackmail Raila Odinga and the ODM party. Everywhere Raila goes outside Luoland, you find people putting him in small corners and in small rooms that Raila should live for them. Let us desist from this conversation that Raila should live for other people. He still is our candidate and we shall be with him unless our principles make a different decision. Oburu akiuga mutongero wa ngwatanire ni Azimio Raila Odinga bado alionainya na kethura ali umwe wa balaba kethura bagitarwa kenda ukamata bendera ya ngwataniro eno. So just come out and compete. Let Raila also be in the ballot. Let us be democratic. Let us select one best leader who will give us the leadership of this country. Let us not talk about it too early. Let us give everybody a chance, including Raila. Raila is not expired. Raila is still strong. If Oburu, his brother, is this strong, then how about Raila, just a child who was born yesterday? Nyokuye Nyasaye ber kumose ya mokama. Kulingana na seneta wa kaunti ya Omabe Moses Kajwang, nkusano ile kumira ngwataniro eno ya Azimio ni imwe ya mibango ya Rais William Ruto kwangalatania urumwe kiri ngwataniro eno. Amwe nogu mutongero baba nini bungeni nene Opiyo Andai ni amenerete na inya nene Rais William Ruto. And we must desist from this conversation of who is going to be the president and deputy president at this point in time. Our leaders have given us directions. Let us go and strengthen our parties. In fact, if an election was held today, even with the IBC as dysfunctional as it is, Senator Sifuna, I am convinced if a snap election was called today, Raila Odinga will defeat William Ruto. Because Kenyans are tired. The only strategy that William Ruto is remaining with is to disorganize us within the coalition. How can a government be in power for now close to 2 years and there's no single thing you can point to
There is no single thing you can say that the Ruto administration has done. What kind of government can that be? And therefore, as ODM, we must work strategically, and alongside our partners to ensure that we form the next government in 2027 or earlier. Kuma mji munene Nairobi, Mbita Anthony, Rangi Wakadhinya. Hore aringi biashara thokoni ya mira Nterecia Muringe nimeumiretie ukatha Minister wa urimi na ndeithia mithikari nturi nontu wa wira umwega uria makwithirwa makiona akiruta riu ni makomoromba kumabingiria maubatu mwanya mwanya ni marombete runchi ruria rwaturirwe ntukonini ndhiru thokoni inugwikirwa mibere thini nikenda gutwika kigunikiri akarima mishini yao ni mashokete maromba gutethirerwa nikenda na kada ebererie mira kirimbo gitana nkinyagia kwebererwa kwa makatero mamira mamethiritwe makibaragania biashara ya mira. Denis Mugendi niwe na riboti ino. Kiri biashara ira sitikaga ku igembe ya mira nio biashara nene biashara igwatiri tuturobwa akaribaba ingi thoko ya Muringe ni irimwe biashara ijitaga na mbere ya biashara baratwaraniriti nabo bali na nkatho kiri minister uri mithikari nturi niontu bakubaturira kithima thoko ne iji indi bakambwa nagirie ruji rukinye maturene ona kinyathondekire thoko iji bwega tontu nyane kura kwa kwenda shokeya wasia tunkatho mithikari nturi imwene tu embe tunambati milenga ya rutunkatho nonto mwetuka wasi worimi umbe tunambati ni muno tuna wasi worimi ya wasi tuna mukora kabisa no niwetu abwekenya kuwetana mbere inkwa buru twate thugende itambe twate thina muno itaya ya muya twate thina muno ya manto na mira baile ndura kuluka manto me ya bwire na ntuma watinya kangwenda kuwa o nonto kwetu kwerwa ndokerwe nonto wa mira na thoko eu yoko ebo thokwa o ura onja onja antu kumage kurua antu batu kumakuli kura onto bana ko teje mengana nge ture uretura antu mengene bomba kumyo thoko zatia iraura kwanga mama wasi wetu lindure atukuni ko bese ndi o nyazo kulonga ine enko wasi lindure ngeko ni athina thoko ne muno nikulechwa ibana bia boka ngo wasi lindure ai wasi yetu na leo kyao atoke bana bingo ntuya mayani kumala utakone yala manto wangu kwenda muno kupongeza waziri wetu wa kilimo bwana Mithika Linturi nonto bwa kuthikililia ngwira munya ambiririe kuito kuona utangwembe sana eto mbeta wanto ithibu tonto muyuri nto ibulu na muno rweru ngwetikirwa asabu anto abange bonka rukomba kwikirwa matangi ya akinyitha cheru kire anto na ringi ngucokeria mweshimiwa wenturi nturi nkathu nyingi muno nonto ikuonania tika ati wetu wenka no Kenya musime tukuona o eta rweru wetu ra Muringe nero itomba wikirwa matangi ya manene nikenda rombo tabaswa nturi ne cietu hao okwe na mishirere round roikombika no kinyila biashara na limbaba milano bakuromba Minister Linturi atungate gutira mira egwito mandiko ne jagwito ndawe ambogitanirwa ngirwa na kanda o tauma ntujegi aungumania bare bojurite biashara ne iji ya mira bare bagwito makatero mira ura baraba kuwa ni drugs mayani yo ibaba na kanda mayani yo drug inkulukie mira na kawa kena ndragi nene sana ngurugie mira iko kai saindi kuno ndo wetu migeu pakalwele mira ke ni balwele kinya mayani balwele nya kawa no ndo kawa ndigi ndo yake doka tianto sana kinyagire mantu ne ndragi nene muno. Denis Mugendi, Weru TV, Gembe, County ya Meru. Harutwa nkroki yangirie mwana magana maire kuma skoro ya shiari ya kerigara ire gishugo ni bunge gia Central Imenti ne gwatete motungata maugima matina maribi kumane na sibitari ya Life Care mawatanete na Weru TV na Weru FM Jumamosi ndiru Haruto mama kroki ne methiritwe na ibinda riri yega muno kuwatira na aretima ibindi monya kuma kire Weru TV na Weru FM ne baria makinanire na mona kuma ba mataro maburia murutwa aumba
kiria ibewa kiria ena kioba muna nkinyagia mataro mangi make mutugo miturireni yao. Weru TV ni kweregirwa kuruthaga ndiunga ta ino kiri skuru mwanya. Kumania na ndiunga iria andiki Nteto ma Weru TV na Weru FM 96.4 methiretwe makirutha ndiunga iria ciambiritie mwanka uyu na ikwirigirwa kuthina mbere ni kenda kugarura miturire na meciria ma ciana kiri maskuru mwanya riu wikendi ino magwatanirite na sibitari ya Life Care Meru ni mariongete skuruni ya sekondari ya Ciare ya Kirigara iria irigishugo bunge gia Central Imwe. Baria mwarimu munini wa sukuru inu niwe Jedida Muturi ashoketie nkatho nontu bwa ndiunga ino ya gitumi. I would like to thank Life Care in partnership with Weru TV for organizing this major event. We have heard our girls screened. We have 1,200 girls and our staff, teaching staff of 50 teachers and our support staff of 27 members. We have had them screened. And we don't want to take this opportunity for granted when many people are grappling with health issues. And for example, right now, when the government has stopped the medical scheme for the student, we sincerely appreciate this opportunity that we have been given by Life Care to come and screen our students, and it is such a hard of gesture that we have not experienced. Mwerekithia wa sibitari ya Life Care Dagitari Manish na ugite moro ntubwao ni gutethereria arutubwa mama nikenda maomba kwithirwa na ruyuru rwega na nkinya gutigira ni magutethereria kirithi na cia kimesiria. We are committed towards the community engagement, towards the community social responsibility. So once again, I would like to thank you, ma'am, to invite us all of there. And I would also like to thank all of my crew, all of the doctors, all of the students, the nurses, the laboratory technicians, the allied sciences people, all of them. I would like to thank them to be over there. And to me, it is actually a massive experience meeting all those charming girls, all those energetic girls who really would like to flourish in their future. The interaction between us and them was always fruitful. We are looking forward for all those girls to step up in the society to become the doctors, the managers, the engineers, the nurses, what we are, and we would like them to take the places as high as the medical head. Maybe. Ngwataniro ino ni umbithitie arutuwa ngiri imwe na magana mairi maskuru ino kuruthirwa ithimi mwanya cia bata mirini yao. Narua tuyaja Kirigara Secondary School kuthithia screening tugo screen kurukia aritwa ngiri imwe na magana jairi amwe na arimo bao tukuriaja in partnership na Weru TV school tours na gitumi gia screening ikwithira kwina mbajwira umenya tene na sikombigo treatwa bwega inko ndikwira anto bonde badavejere for this screening ibwega daktari nurses na arimo inyaba Kirigara badava twitikirirya kuthithia gintu giki inkwende ikubu invite the Life Care Meru tuna services mbalimbali tuna specialist clinic tuna ICU radiology area HD area na very good inpatient care. Karibuni nyote bwega. Na wagano ntwako na kanya kurumira Nteto cietu cienge na njura nkinyaniro ni cia Kinyatha 3:30 metagwa Christine wa NJERU mwananiria wetu mathithio tukomonde ni Maureen Kiremio tukadhinwa ko nyumenda kinge tukurashani mubango wa gikaro na county.